Farsala Tipra motha bodolni nangkukma koklam Panda khwlaijak Panda wotongo haste Tipra motha bodolni kasku Bubagra Pradyot Kishore Manikya Arobo koktoma thumnai rok bai malaiwi borokno sakha Tipra motha bodolno teibo kwrak khwlaina bagwi bodol sakthari samung tangwi tongo hnai kebengnai rok jesukbo kebeng thung haifano Tipra motha bodol luko hamkraini samungni bisingtwi bodolno teibo kwrak khwlainai oboni bagwi borok hasteni kami thangwi luko rok bai kok samani bisingtwi bodolno teibo kwrak khainai hwnai sakha Bubagra bo teibo sakha Tipraland sanmung kubun bosongni lukurokno kebengwi sanmani ya Tipraland movement khoroksa borokni bo hamya sanya hakotorni kerong raidano rugwino o sanmung sanjagwi tongo hasteni Tipra luku tei edisi amchaiwo tongnai joto lukurokni hamkhrani bagwino obo sanjago kerong raida bai Tiprasa lukurokni manthaino manrina bagwi Tipra motha choba khaiwi tongo hwnai sakha bo पार्टी मीटिंग है। हम लोग अपना पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए हम लोग का इंटरनल पार्टी मीटिंग है। ठीक है, तिपरा मोथा गांव-गांव जाकर अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारा आने वाले दिन में जो ग्रेटर तिप्रलैंड का मूवमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोग हमें जैसे भी अपोज करें हम लोग गाँव-गाँव जाकर अपने लोगों को समझाएंगे कि हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, अपने संविधान के अधिकार के पक्ष में है। You said that most probably you are also trying to contact Delhi on the same day. Have you written somewhere or have you got Delhi will, I think Delhi will respond to us very soon. And if Delhi does not respond, then we will go on our own and we will tell them that genuine problems, constitutional problems of our indigenous people and of all the people of Tripura, we need to have a solution. And until the time, if Delhi is talking to groups which are not even democratically elected, then what is the problem in Delhi not talking to parties which have been democratically chosen by the people? They should engage with us. We are not enemies of anyone. But our constitutional problem has to be solved. And constitutional problems cannot be solved by offering Rajya Sabha post, offering ministerial post, offering chairmanship. Constitutional problem has to be solved for the 13 lakh Tiprasas and 15 lakh people who are living in the EDC area. We want constitutional solution for the people, not political rehabilitation of 2 or 3 or 4 leaders. some of the opposition hasteni thangrani hafaro Tipra motha bodolbo kwrak wngwi luko hamjakma manui basawi tongo tabuk kubuni bodol bai baksa borokbo abo haikeno tabuk o bodol teibo busuk jora thangwi mannai abono naina banta